porodice šehida i civilnih žrtava rata iz Janje, cijenjeni borci Armije Republike Bosne i Hercegovine, uvaženi gosti, poštovani sugrađani, Esselamu alaikum. Čast mi je i zadovoljstvo ispred organizatora današnjeg skupa izraziti vam srdačnu dobrodošlicu i iskazati zahvalnost na vašem dolasku. Pored nas su ispisana imena 20 šehida i 55 civilnih žrtava rata iz Janje. Ovim spomen obilježjem sjećamo se oni koji su dali svoje živote za odbranu časti, života i metka i naše domovine. Neka ovo mjesto bude izraz naše zahvalnosti, mjesto koje ćemo s dužnim poštovanjem posjećivati. Neka ovo mjesto bude susretanje bosanskih patriota, svih bosanskih prijatelja i svih dobrih ljudi koji budu dolazili i prolazili Janjom. Koristim priliku da vas upoznam o samom toku izgradnje spomen obilježja. Naime, sredinom prošle godine Mula Mustafić Mustafa suznih očiju se obratio predstavnicima Medžlisa Islamske zajednice Janja i zamolio da bar Islamska zajednica preduzme korake oko izgradnje spomen obilježja šehidima i civilnim žrtvama rata iz Janje. Prvi korak koji smo poduzeli bila je posjeta načelniku općine Teočak, gospodinu Tajibu Muminoviću, zamolivši ga da administrativna služba općine Teočak izgradi idejno rješenje i projekat za spomen obilježje. On je to velikodušno prihvatio i odmah krenuo u realizaciju. Mi smo mu na tome neizmjerno zahvalni. Početkom ove godine predstavnici Udruženja demobilisanih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i Udruženja logoraša iz Janje izrazili su spremnost da zajedno sa Medžlisom Islamske zajednice Janja otpočnu sa radovima na izgradnji spomen obilježja. U samom početku postojala je bojaz na koji način obezbijediti novčana sredstva, ali predstavnici pomenutih udruženja su vjerovali da će se naš narod nesebično odazvati kao u mnogim drugim projektima koji su se ticali naše Janje. Kao što možete vidjeti, mi danas zajedno sa vama prisutnim stojimo ispred spomen obilježja, zahvalni svima onima koji su na bilo koji način pomogli izgradnju istog. Posebnu zahvalnost ističemo ambasadoru Republike Turske u Bosni i Hercegovini na pomoći pri izgradnji spomen obilježja. Dragi moji sugrađani, na našem današnjem otvaranju prisutni su nama veoma dragi gosti. Izaslanik muftije Tuzlanskog i pomoćnik direktora za nastavu Behram Begovoj medresi u Tuzli,
magistar Mensur Husić. Potpredsjednik Skupštine manjeg BH entiteta, gospodin Ramiz Salkić. Zamjenik načelnika općine Bijeljina, gospodin Huso Zečkanović. Predsjednik Patriotske lige Bosne i Hercegovine, gospodin Avdo Hebi. Načelnik općine Kalesija, gospodin Rasim Omerović. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, gospodin Šačir Srebrenica. Predsjednik Saveza demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona i potpredsjednik Saveza boraca Federacije Bosne i Hercegovine, gospodin Nijaz Hodžić. Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Gacko Sadec Efendija Bilalić. Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Bijeljina Samir Efendija Camić. Izaslanik glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Tuzla, magistar Ramiz Bajrić. Općinski odbor Stranke demokratske akcije Janja. Predstavnici udruženja Zmaj od Bosne, Gazija iz Gradačca. Također zadužen sam da vam prenesem selame od ambasadora Republike Turske u Bosni i Hercegovini, njegovih saradnika koji zbog prije preuzetih obaveza nisu bili u mogućnosti danas prisustvovati ovom skupu. Sada pozivam glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Janja, Omer Efendiju Camića, da se obrati.